Cyubahiro rwose n'icyayo rwose muri poroje ndahakora ngahembwa ibihumbi 30, ibihumbi 40 n'ibihumbi 25 nta nasibye. Umukecuru ushima Imana wikorera n'amafaranga muri poroje. Reka da nukuri ubu kubera ko waje ukavoma kuri ano mazi wowe nta kivomesho wazanye. Ntago nagisiga Uko biri kose ngewe rero ndavoma kuri ayo hagati. Ndavoma kuri ayo hagati rwose. None se umuntu arabanza akavoma yenda kano kajerekani akunyuguza? Oya uko wabishaka kose. Bantu badukurikiye bari ku migabane itandukanye. Aya mazi mu by'ukuri reka mbanze nasomeho numve. Yenda yanywa yuzuye. Aya mazi ko aryoshye. Aya mazi ngo ntajyagaga naho yamara imyaka 3 kandi ngo ntagatera ibicurane. Warakize cyane. Tusaba umuntu uri kuri kamera natwerekeye umukecuru rwose aratubwiye ngo yarakize yayankweyeho arakira. Nagomba kumwumva. Reka mwegere. Yaraje asangaho nari ndi hari yakungugo. Amazi arayanzanira mu gipipiri. Amazi ndayanywa nari umuntu wari wararwaye indwara zo mu mutwe. Wararwaye indwara zo mu mutwe. Byaraturutse hehe? Kuva nanywa ayo mazi. Ntabwo nasubiriye kurwara. Ubu urakomeye. Ndaho umukecuru ushima Imana wikorera n'amafaranga muri poroje. Reka da nukuri. Ubu kubera ko waje ukavoma kuri ano mazi ukayanywa ugakira. Narakize gose. None se nawe rero ambwiye ati genda uyanzanire. Ndamuga nti mukashya ndiko n'amazi warayanzaniye nanjye ngakira. Nanjye ngiye kuyakuvomera. None ubu wabwira iki abandi bakecuru cyangwa se abandi bantu batarakandagiza ibirenge hano? Batarakandagiza ibirenge hano. Yaburanye ubuhamya nabaha. Nuko ayo mazi bayanzaniye umugisha nkayanywa ngahita nkira nari mvuye mu mavuriro abiri. Uruvuye mu mavuriro abiri? Mu mavuriro abiri. None uravuga uterekaze. Ryambuye rimwe niryishaba. Ahantu kuwinka, irindi ni ahantu ku Ruganza, ahantu bita ku cyumucanga, ahantu ku mukecuru witwa Pasikazi ya Nyirabusimba. Aho hantu narahivuje. Ndetse bakajya banshubika n'amaboko bakanshubika ku nkingi ngirirwa ndambije. Bakakuzirika? Bakanzirika. Ngirirwa ndambije. Ariko Venansiya narakize rwose nitwa Venansiya nyanda yambaje amazi nanjye nayatangira ubuhamya. Reka da nukuri ubu nkora muri poroje. Ubushatse aho n'Imana icyubahiro. Cyubahiro rwose n'icyayo rwose muri poroje ndahakora. Ngahembwa ibihumbi 30, ibihumbi 40 n'ibihumbi 25 nta nasibye. Utanasibye. Ufite n'imbaraga. Iyo nasibye mbona nka 30, 25 ariko iyo ntasibye ngahembwa ibihumbi 45. Ubumaze kugura intama enye. Intama enye zawe? Zanjye ku giti cyanjye. Mu mafaranga wakoreye? Mu mafaranga nakoreye hariya muri. Kandi bitewe nuko wanyweye kuri ano mazi. Urwaye bajya bakuzirika ugakira. Noneho nzanigenza n'ibirenge nirorongotana rwose nigenda kunywa ngo abasazi baragenda. Ahantu mbani matanu bavuga hari site, hari amasite. Hari site y'abagabo hari n'iy'abagore. Yewe nariyiziye umuminagiri witwa Riyeri niwe wanyakiriye waturutse Cyangugu. Arambwa ati mukecuru ntiyo. Ati ugenda ute uza hano gute ndamutekerereza. None se ari wo mwazanye? Ntawe. Naye naje sanga aho abantu biryamiye nyine ndabegera ndiryamira. Noneho romaze kubimubwira nibwo yambwiye ati yewe nti iyicarira aha ngaha hano hari amafaranga bajya bakwihera imibyizi wikorerera amafaranga. Isitanye hamamo gutyo n'ubu ngo muza gusura uwo mwana ari wo nturuka. Urugo rwanjye ku Rubuye rwa Nkumbure. Ndahakodesha. Inkumbure muri Nyamagabe? Oya ni muri Nyaruguru. Ubu niho waje uturutse? Ni hera abantu iyo nzu bakayiberamwo. Bakampa ibihumbi 50 kubera nyine no guhingana n'imirimo yayo. Yego. Umaze igihe kingana gute baguhaye kuri aya mazi? Ino maze igihe mpamaze uyu mwaka agiye kwatangira no wa gatatu. Kuva wanywa ayo mazi hashize imyaka 3. Kuva ayo mazi nyanywa. Naraje mpita nkora poroje na n'ubu ngubu uwo mwana nza kumusura ari hano. Nivira aho ngaho imata. Aho ku Rubuye bangiriye nabi. Ako nasubiyeyo. Mukecuru urakoze cyane rero. Turagushimira. Umugabo wanjye yitabye Imana. Ibyo bintu byose babinkoreye amaze kwitaba Imana. Ni wacu bose bamaze gupfa nta nakamwe sigaranye. Urakoze cyane. Natwe reka tuvume kuri ano mazi.